buy no. A leader to the extent say masakura ko chia me yere. Me di me dwuma as a producer e wo Sompa. Ti asem ne yie pa. Eno nti na me ka kire wo say anidaso wo homo bia. Tie mi yie pa. Mo. Me se anidaso wo homo bia. Na ene me dame maame asepa. Me maame afia safoa. O kronom okwa sorry o kronom Church of Christ. Na the guy named the maame adepa. Maame krofo abusa na questions yie pa. Na ibije be ware da bay. Na oba no be ware da bay. Hwe me maame amfa waresem. Hamadwen da. Me katra wo se anidaso wo homo bia. Me se sa one phone call na me nya free me maame ohini ni ho se minister nie na me se maame mpacho me nie sa da no na me kura na me wura ho me ho na wie bi madao ana me nya sa phone call no ka se me se awurade se dwumadie na me ba be die fe na Sompa nkomo no wo na me choose as a producer opani empire wo boy ni nyame e kasa kire no bra sister me danyame ase ema maame na brabo ene Sampa ye kro boy ya nyame bie na ni bie na so se ko twusu ai bije se o producer a honor me life a turning around everyone me niema sesa abesine opani me se everyone ma brabo nko na chi bie mu da and console that just a phone call. Right, you will be more who you bonia ya dodo. Your opportunity be oh senka ukuran ya medofo kenya ne se woda for me. But we ye bonia yenti opportunity be ba on nsem a ya na wo feel say swa. Opani me say a phone call phone call say adwuma ne yina ewom ne yina ne ewa ha but she made a phone call to me say nyame say my bo home pie na nyame say wo and I mean choose you as my producer asem we me nyai ka da sa call no asesa mabrabo besine enti wona mo na wobu hu abomfia no pay wo ho call bi ba be sesen obi abraba no pay me se obi de e mo 12 kura no wanya call bi ba onim call bi ba be sesen wa abraba nso call na ye miss call ogura one return there's a certain call bi it was a bit turn your life around you didn't value that call. Lumba nyuna me boy no se ni da so mo bia wo se mi hu ohia ni a me bu no wo hu abofra so wo bu no hwe ye obi o ha nipa wo be sesen abra bokura mpo no se me de nyame ye madom se me ma me ohini ni de ni mu odu nti wo frɛ me kura mpo no me de ho keka bi na be dai e be hia no kwan ba ye obi o ha nipa wo se nyame fa no so bo wa bra bo no sabe wo hwa ne soro ehwe ne from sayia wa hwe ya obedi dinatem kora bata yo no na nyame e fa no so asam abrabo me kai ebra mi hia odifo pa ni akọ program bi na program na se no me na me ye guest minister me ko to nyom me ni me soft pani bi ono free UK aba ti me to nyu we na me gina ho na me hu se abranti bi share jeans bi ni sneakers bi ni top bi wa simple abegina ho na o si o na mini difu a me ba be adwuma no nti no onyum na oto ye no na nyame tumi wo mpa nti me begina ho ya asore ya e ya to nyum ne mame am here ne so say na me ready for because that time me timi Honda Civic mu e ma hwimi suit and am dia ko program
na branti bi hye trouser bi a eni apa bi abegyina manim ni canvas bi na t-shirt bi hye no a ono ba be ka chem se me nkoto nwoma no difo o be adwuma asofo mpanifo a no omko enso no coat wo ma hye se nye coat ketwa ti bi hwe do so hwe for na so okay eni pa adwini mu no ni pa hunu mu de mi bu na bomfia na branti ni be gina ho se o so mic mu so wo ye adwuma no. Then you see the power of God. Say a dinipa yejuma. Odifo pa baby a obia no anopai metia onyame hira pa. Na ye kan wo mo a wona futuo ane wo mo a pagya medu this far. Ye yi odifo pa afri. Me dey odifo pa nanti close to 9 years. Yes. Hwe me ka sem bia kire wo. Mem wan ka sem mu hu abomfia. Na me muni pa bia wo nchen so abomfia cause emre ti adane Daddy Lumba se yemfa ono no de ntu ne hofo se adedam fikire so timi ebe ye nipa na no na me twam wo be kwai side ho ba bi na hu so obi adom fuo na me ka kire Kelvin mo benchie se kwaku se bre nka me simu imu o me kura taya me kanoma edu anopa na se bosuo gugu kakra na me wura ho because sabrinki ekote hasuo na wa hu se ma se political suit te ha wadwen ya wo se me hunu hwe da wo hu ewurade na hu ye mobo bra ye mu bi ye kosku ani ye mfesika nkosku na me kai de bi pa me ni ma chiri ba no na mo wo say 50 bi o say 5 skabina brown bi sa na I gold bi sa say na 50 pesos was 500 o say na 500 o say skana brown na ye dia ma me ni ma chiri ba yi say ya ni difie enti ya fa nkonko to aduane ni na ya kine yam kakra na do time say break time ba be so na me yefunu ka me kakra nam se me ko e school ayi ne ho akwa ye me hu ye kakra ade hye me back pocket na me yi minika abrantie makohwi tem so ye me hu ya me sikai afrato sa 500 do ze 5 ze ayi no o se scan na brown gold bi sa na 500 on in 2000 in those times you got all and there's 500 okay say 50 pesos so and they say uradi nyankopɔ na sika yakɔ frato hwitem yimu me do fo say unim hwitem wa akurase toilet no a fache bi o ye di e ma na sansan so ni bi no and wo TWC so hu hweda yeah bra me say anida so wo ho man wate na sika ko free to mu na me free ho ba ya ma chiri ban si komo de no na mami yesu kom de no he me kai sa de no wa ho e mami kokko manim se he obani yo pi wo ho ya ho kire na me ye niam bi yo me ka se ma kire bra nka onye kromfo bra bi hwe misisi a onye kromfo onye obi a oboba dabi se ska ho pa abufuo bi a wo de akọ wo gire soro eya ho kire but anope be ka kire wo se memmu hu abomfia anida soro wo ho mawo me kan okura kire wo the tables can turn hwe obi hwe me on anope ne wo bema bu papa de dro na nkasa no ye de wa feel say enye yie lumba nwom no ho se anidaso wo homo bia anidaso wo homa wate sister wa kwa wade awo ma say won senom kura nya wo de oba foforo be ma be ma no just ye frefro sister and say anidaso wo homa
offer mesi obi abobra 1,000 Ghana cedis a eyo no ane dia onya bi da wo hwe me enema e besesa say one phone call from me mama ohini ne yetimi attend my life around me my adwuma bank pen me I be ja wo hwe me my adwuma bank pen na me okay but say no Mr. Me share me busam besia me ma let's say I'm a married man now, you know, responsibilities and that also. I don't find what that. But only young kind of cringe nipa. Nyamia peja yen chen e baby a twam. Some me ko wiam hoko there, coffee place me to me kwan. Na that's I need to meet you wo hu IBJ na ya no wo som palintino o video me. Hey, masa no more for even from Accra to Kumasi no. Ofa na from za. Enye nkura level. Edi sa di pa na lo tiura. O twifu atwa me no. Onye small sa. But there's a certain grace bia nyame dia dum ye hu ye mobo ntino. Irrespective of say the nipa ni mudru sitie bia no. Ohu se wahia obi. Opani anida so enne mede bra wonye sika se be hye obotom nko a. Uhia so bi kura be introduce say madam funie onimade we ye. Anopa mame mbo adus collections abaso. Hwe adus collections. There was a day me twam okro from traffic light nase. Adam who say political still be sen ho. Oyo bi an opam ne mama me. Adam say atade de efe pa. Bebri atabisa. Nam call and I'm say, Masa. Now when a boy say no so na no ye pedia. Fako. Me share no so no. I say Osumi no pame. Nam say no, this guy I have to promote him. And Edru's collections is all over. Me started friend my friends. Say Charlie, menya designer bi o. Oh, you're very good. Those time no crow from traffic light na say. And then nyame adom Edus collections wo Pankrono Trinity Kodua junction usane ase ho a mata de ehemi Edus collections and pam political suit to be African way be who say me she bia e free brese me share our folk yase who say me of fucking George shatade a Edus collections. Share me can't wasumboa. You need just a connection. You need someone to link you up. Where bompire for the favor of God. Bompire for the favor. Nyami favor nto be so anopeya wo hwe me wate. Because obi die you need an introduction. Who hear say obi ka say me ba cho madam fune misamabu. Enti no yemma no enkuni bi nton sade na ohia kwa ohia so bi be introduction bi kwa se me nuani emmoa no hwe waboafo ayire biada no pa urade form locative menim se obi wo ahoma no so obi hwe me ne na ni da so asa anopa wo temi nka owura tete bowuram na ye ni nkomo kakra me se anida so homo bia ye ne ekwa afuom me ho abrante bi wo me Facebook yusu Ayibila Bismarck ye fa wo makura ase na ekwa afuom and then he is doing well in Kumasi. Ayibila oni ni nua ile efa na Ayibila oni nua ile ni ye fa wo makura ase ye na murum sa ne akopi omu koko na se ekura ne ye kwa yi ne efro dumgya kura kura na se wono koko no atwa omu dan ne nyina ho ahia no ene iso massa omu dan de aminim ne de ene yi entwoma na akwa dan ne de bamboo ya no bi mse enchanse dan chance ya de bodan so sa ne ye ka no na wo wonte na kura se da nti na chance ya de bodan so no wo fra na chance dan ye fra na chance dan o iron sheet no
ne twi din de chance a ye de bodan so na ukwakurase a ne o bamboo dan ene won chance dan enti chance dan ne ye edan a ye de iron sheet ye chance a ye hu bi ena aboso ana ne ye wo dan so de bamboo abe enua ba ko bi se friend se adobe o se adobe ahaban eno ne ye kwotete ne omo anwene ne de abodan so masa air condition bi eni ho chance adan no ai yen e ho ne ye free ba ene obi hu mi ma me afia safo a ohunu sa so nkwa afuo mu da oba basie timi domfuo tisie so totaya nyame aye bi na me hyewa wo hwe mi nkuran se me nim ba bia wo anope ya wo de hwe me a wa bamabu ba fa mimi nso me de atu hufo se adedam fikire bi te se yen yensu etimi be ye nipa kasa ma wiase nyina te de a ene na ni da so wo homo bia papa ehia wa mengu ehia da bi ho na akere wo ehia mengu ni da so wo homa join me homa no so na yeni nkomo kakra ena misa ma mo ha ye be ko map hair cream aso ye na yakwa ko di nkomo na se de me wo madofo bi mu anen kran hyesemi akasa mu wan pesa me no mu edi nkomo mesra azuka mo se mo me lines ne mame 0551931931 0548931931 ehia wa menwu wate fa mimi de etu hufo se adedam fikire bi timi beye nipa obi anso beye yie na wonim the number of miles ani etwa ne de akofuom edu tambia mitimi nam kwan so me se me drive fa manso anto akrom kwa so a efiri anwan kwanta ekosi anto akrom eho na mi kai hunu paase da bi nyame aye bi ama me because enua bia na esisi ho a na mi hunu sa enua no ye was certain cocoa bi mu a na ye kone namu a Kevin nyame nhyiraw bamboo dan no a ye mu bia da bi mu pen no eno na e wo ho no am say ye wodi a different no nya bamboo edin fufuro bi ona me a ye be hwe wodi ene TV dadan na condition fire hona agradi jakopo na dadan wa o so fan cross fan kora bosh do na ne aso esi nyame ahu ye mobo bra she nyame aye bi mesremo mo nyame aye bi mi asoma me ne yanko right abusia yen nkomo wa homa no so kakra hello right obetimi afre production line is 0541126626 na yafa wa hanu Mr. Kelvin mo say omomebwa me hanum kakra yeah right 0551931931 0548931931 and me dis ankomo we nkwa na man kasem bi akra no a eye me okay hello me don fu be ni 0551931931 0548931931 and I say wow ni me production line so obetimi afrafa ho me hu say na line so aye she 05411266226 05411266226 brahoma so na yembon komo kakra hello me don fu be ni pastor and the person ka say asinfo oga say free him asinfo mami nti o papa
boss, I'm a pretty watching quite up in one was an easy. As a man, the work can do today, we are credit to crown everything. More. Mamma, my one cries here, I'm most of this summer. I'm a good Russian queen. But to me, your personal mamma, I made the number be production line be better so. And T, ya now from a why 26 in the capital. I made the better so see ya what it. Mo nyami shra hwe and say what it. And say wa brabom what it. I did that so home. Right. I me number no na me boy and mesa bu bobiem to the fatoso na fa number ye be din kommo. Hello me don fu be ni o. Na me hene e wade nyina mu me do oboafe coffee cream. Where SK Bolas Wade nyina mu edi ka fa chame de na me pese me post aha ye kwa ho SK yanko one fa ya ma uni de nice one ana ya sina brabo na ye bono ansa na twa yensu be do so no na dwonso efra yeah go du krampo efa ejem ansa na abeye go eje wi az lumba ka se ni da so mu bia ezi ejikin now so work class wo da mlekete so da mlekete enye fo madam rekata so pen madam rekata so pen what da bi so da on ana ye wo ayi bi ye free no so ne yekoda sori kwa adwuma so ani ana so da so wi a na so wuti wonsa wabasa okon eye wo ya that time na eno ne high density o ye wo nanka ayi bia mattress bia na eno no se esre na hihemu se den yo eno nya mattress te se latest form ni at form ni yesu ni bi no enwura na hihemu e fa no sori kwa adwuma so papa wo sa form ni bia wo yo hene ba menam kam tino lumba nyum no eni da so mu bia no abije amin shira wati nyame shira won so wabo ama me ranzo akwo ama kai ye papa ye nua legend that lumba onyame nka oni da so ho emu bia mechia me wofa ene ona bo wachi dom nyina we onua be ma SK Bolas nyame ne hene woni nyame nyadwuma obo ase nyame shira pa Bolas he dako metwa edan ana say akuya we dey fache me why and me use what America wo ho okay metwa da me de ne dan ana odam wa bojare anka ase beba mo hu na no we yem be hyew next week metwa ne dan na ba be kire wo me se anidaso homo bia anidaso homo bia hello me don fo be ni hello yes I'm patrol didi baby a okasa free but your friend na ya me patrol baby ni mami nti o papa nyami shirawo o masibia ni enyuma wa bona no pay nyami shirawo so na e wo se ye clean radio so the ababoni modern ni nyamona na ni abonu ni emission question who abit machire ma yakoma ekoyeye nice nyami shirawo pa me pay number me pay personal number na no biko nyami shirawo so pi abusua lumba se enye sere na wote me ye wo me nye sere na metio David na hwe na ne kura me se ma ye kama na ye dai ye fishaw ne na no mi ko franto ma pa na me hwe ba we wurade hello ba jo mi do fu be ni o oh went me nyina homa no so hello mami ngo ha hello yes I'm patrol did baby a okasa free Remy Intensre ada o refude
Program na you dama already you feel di one. Na traffic to no ama me hu ba bia we se bigina. Nice one. Oni bibi. Just o catch me nua. What can be mu na what ayeme. What the be mo pay wo ho? Hey, Mr. BJ. Na mi po de me na be frum tonto no na makotwa. Tonto no one na just say one na wo ye bibia. Ni ana me fro na makotwa biguo na manene. Na me de gu edan so. Ni adam. Na da bi akwafuo ni aba de bu ye nzama pama. Ni nyina pega. Abide. Ene akamasem. Lemo ade a me sere woni. Tell ba nyu ya boy. Yeah. Ika be ya. Ka be program bi adi ka bon once. Mate. Net na wa me hu nyom no ntia se pa ye de. Ewo. Osi ya wo nye sere na wo ye de. Na wo tie. Ento ne he de wa nyina ye de. Adru. Ya mfato ho kese mo obi a. Abide me kwa mo obi aba. Me da se pi. Me say anyway me dey aye me signature tune no what. Hello me don fu be ni o. And that the line is why is you. papa. That's why is you ho. Anyway nyame. We did be a okasa free me don fu. But peja oni kakra ma me why? But you ever me mafia. And now wakasem pa na mama kai baby anon free. Because and no mama from na ya na me asem. Me mama antina se baby am do sabre. Me mama ni timidly like soup I your love my di say ya kuma be tell you say you your love eti. Bije efu ko like enye ko chensu yese nene mini sikeni banyame semi aye bia ma me oba bi dam ye okay omo ne ma me tini ma obi bia ebije na enyame ko fo bu me omo ji se me free me sikeni bi ba ko be se ma me mo do che men kamasem but say I can go once the crana mo so do wa hu ni ma me nim ma chinti no me make sure se di pano so be okay. Yeah, go for the advantage thinking say oh me nyama abo me so e bi te ya bro bije ya bre kosina ma yejidie said the otu yejidie mu abribia no maybe mpo no biti programming nyame aso no ama ne refi na chi a we be kai na chi no baby na oda baby na was tea so kwa fu ma homa choma me kwa untutu so kwa do kwa so ja ofia wana be show so shefu ma nyume be no nsia na mbebo be didi modi ani nyina wo ho abi je nyame ebi o nyame ayebi ati nyame so nhire ho nyame ayebi hwe me be kumase na me ne me maame ani me nuam ne da single room wo so ame edu time bi a me sheda ko twam wo ho misi kofi kumase ya wo bae no unchi ni o nti hweyie na enei no chese ye nya apartment bi dem wo ho ngawrade masa nyame aye bi o ye be kumase no ya mfa bag ya ma o because ye ni hwe misi ene bebre o bebre ubu nkompo hwe wachi a wo be kumase kura ampo no wanfa na uni bag o oni ma na yesa ya odi gu bag mo polythene bag bi na unya ntade be miensa bi na odi shemu be kumase. Hello aban. Hello. Yes mpacho odi ni baby a o kasa free idin de wa wim dada okura ba ko pe That's right. Ba enye easy waka bebre odi me mfa nkodan no kura yenko bra na ye wo yenchi no ukwe TV na yimza se TV ahodo sei na na wo ho TV wasam na okay odi yimza TV ahodo sei ukwo hwe kura na yimza se wo dwale ansa na se na usika
microphone motuum. Me come chero. Wow. You can see a car, I dear crab, best time I dear chinture, and that's one of you, Fred. Yeah, be so. Right. Yeah, I'm talking now. TV Kurampa woke room on them saying new 5. Na 5 de sen ka dosu. I'm talking say na the early stages ne pa no na Master Busumuru ewo TV. Ena teacher Victor no on na timi eso generator ebe yi color TV me ehwe. Eno ne friend colored TV. And black and white am tuntino ye ka colored TV kura uni ma de koro. TV. Bra, wonya bi hwe. Ena Mr. Osei ono so no ye general manager Emma Amanse Bank PLC. Yes, any fee ye mission house e wo machi. Engineer wo protocol e wo efie ho. Na no car battery. Ne didi man na ye papa mo timi toto TV Mr. Bomo etimi to TV ne na me bobodin bi pa. Timi to TV na no o battery wo a ye charge battery wan to akrom. Isa ode maka na mo so akwa anwan kwanta. Na makwa charge battery no. Na bi ho a blasters ebo match ya na battery no we say foi na TV na dum. No omukọ ne ya wo engineers bi okro no mu a omso timi kofa sound battery no ni isa battery ni bi no ma ya fitiri bia na matimi ahwe match ne be 30 minutes bi bra nyame ya bi mame nkwa homa no so ene nkomo via o mesi nyame wa ye bi. Hello midofo benie. Hello minister mame Pacho Veronica fashion askware mampon aha park no so pe ai minister nyame onhira wate nyame hira wo so o ma de wo beye bia enye yi emma wate amen. Na minister ade ba ko ne se na wo ka ohini ni asem aha na wo nim se me so na me pamade na ade na me pam no ma pamade na che na se social media ne so de na me na ni so enti da kru bi me wo hosa no me nya akọ wo se pacho wani o se be se pacho Veronica wo se ohini na me se na ade me no unsu nya akọ ni bi enti ohana me friend papa o man na me se ohini friend me no se peke no ne tie de woka wow me sai friend ni biem me friend na me say ma o si me ba be ye sompa nkomo me pese me no na startem sompa nkomo no na wo je ne say na me say oh mommy me pa cho me dwen ho kakla me ba me bo me kura ma na me ku say anwe ho fla no na kacha ne say wo be me am sponsor wow me am sponsor dwen ho na me anim papa nyame ya aduma ma me ne ede me ba TV so a wo so gi tum because producer andi antumu a enye ye wo so gi tum mu a me ne ma me ne nante kakra no papa me nam kra na ma ye popular wow Veronica nie enti nyame anim edumre bia one phone call kra ti Mrs. San Sebre I'm telling you enyoma bi etimi dane ewo nipa ablabom enti de bia wo hie nipa wo de wo ho bona obetimi aso wa free form no de wa eden akosoro nyame onhira mo wate nyame hira won so papa George ene oyi maami ni nyina me da so nyame hira won so pa just a phone call ebetimi a channel life around me move ho abomfia me na me camera unim de nyame timi ye wo ho hello macho medofo be ni na udi ni ba bia o kasa free mbaka medidi eno sama kasa free tachina fianso okay mami nti o papa nyame nchira o anapo dia o ka ya na kure
because nyame say nipa dia wontumi nkanwie sa wan wu dia wontumi nkanwie no correct because obia me abegina say no na me nimpe ya me beto baby bet nyame inde wontumi nkanwie bet bibia nyame na ye nim say dia nyame ye ya wo ma abrebu no ba ya teta madase nyame hira pa me fa frefo be nan bi aka ho na yakọ Dr. Mab asuye. Hello. Yes sir, we didn't baby a okasa free papa. Hello. Hello. Oh, Kafra 0551931931 0548931931. But me don't baby. Hello. Akamana. Amuko kojo munyina ko. Dio. Abefu bi wa hanu so. Hello. Hello. Mbacho udini baby a okasa free. Pacho FM Esther nkasa free abrepo. Mami Esther, mami ntie wa no pay. Ana pari nyankopon isra mo pa. Ma asem na hye mi nkran. Me afena ma ofofo na me kuna adwuma ase ahokyere. Etora de ebedi mpuye nya. Enso mo de janso si nyankopon beye. Da ma se pa. Mo. Ensay kra. Hwe. Ensay what? Nyame be kasama what? Nyame obebọ kwan to de kwan ni ama. Anadwe me na me so adwe ho saa. Da bi ensu biem, hyase ma woni nye because Ewurade ba be sesate bia na sesa hyebre no what? Mo nyame hira opi. Nyame hira won so pa. Right. Me dofo ebre wenye bre wo se wudi su. Hello. Hello. Yes sir, we didn't baby a okasa free. Channel 1. Dr. Yikodi, Dr. Original. Oh, Mr. Do. Hello. Hello. Good morning, Master. Good morning, sir. Also, I'm going to say Peter Friday. It's Kuma. Yes, sir. But you did the same. It is the Isaac. Isaac, mami ntie wa no pay. So, that's what I care. What was he bow? Na sir, who come on a media? Papa. Yeah, the free then the free to me because our high time should be better. In public, I want that boom. Now, what can matter, Mamma? Papa, and you and your home money. Yeah, which be a show club. Mo. Hwe. And then crofon sam na ye brusu no. Na ye timi kura ka asafo. Hey. Sa. Mate. Obi oso ho. Hello, me don for Benny. Good morning. Good morning. Can join. First day me two car ko fie. Me first car me toy on. Na me mama nim se me nim car kora twi. Ohu me na yam hye no se. Me ko toilet. Me kai pa. The first day me drive a car ko fie. Me mama hu me na yam hye no se. Wo dia. Oso nim se obi kura na obi car na makotuo na me de ko bo bia. Oh, yeah, day. Me mama say no. Oh no, yam shina. This will go. Hey, hello. Hello. Yes, I'm Pacho. Did you baby our casa free? Pacho, the Savannah Regi. Ma, who did this, Papa? The friend Kasim. Maminti, Papa. Kasim. Okay, Mr. Kasim, Maminti, one of pay.
Bom ti say. Eradi adumo na nso Ya mi adom na me tia pa bom ti say. Otie no ho. Kamino otie no ho. Kafra me so ofra me amenti ho. Why? Otie ho me yiwe fra ho ma no so. 0554931931 0548931931 ho ma no so why she papa. Hello. Hello. Bacho udini baby a okasa free. Bacho me kasa free manso. Bacho manso hefa. Bacho me kasa subi manso. Okay, udini say mami ntie o. Bacho family. Ellen mami ntie wa no pen. Oh, what yato? Hello. Oh. Michelle, mudana ho kakra ma me. Ellen sa frame me, why? Ta frame me na no pay the gas am good o. Mama fa ni pa kakra bi edru be 30 wona na ya bawuram. Hello? 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 But udini baby a okasa free. Hello, but we don't for Benny. Doctor, from your account, na niliwazi di kwa mne nao mtoto, na kama waka ndi. Ni mimi na mtoto. Hello. But me too nkakasa. Yeah. Alisema fasa oya mimi. Kwa vile. Mama papa mama yangu mimi ni matokeo kaidi yake. Oi, acha kweli. Ana essa. Kakaka na one day any my customer I be breaking. Ma the whole day my mister. Ana the whole day you need na mbaso chora maoni. Ana kikana sasa ile ya kitu. Because the command ana the ni fara da ni peto na como se dele muito de eu devi então uma vez não estou Diana want me na no dia okay se continua isso vai voltar do serviço dessa vez eu não sei que só aqui a tomar de câmbio só tomar e de na minha se do dia do dia a pessoa me deu da nossa palavra de ayubi Nyamisho pa Messi anopai ehia wa menguai ai Hello udini baby a okasa free. Hello me kasa free nyina atuma ponwa nyina dem la. Yes sir, udini say amana ya me de pa wakasa mana ya me de pa Nyamisho, mami ntie wa no pen. Because me da brekata so that we fit to for baby brekata. Me da biso that's pa. What da brekata so pen wa ho? Anope mi chia prophet man blessing. Ukwan manzon to groma on. Manzon to grom station ho. Baby akropon kwan free say ba. Ensiana kwan da sei ena pipe bi na e wa ase ho no abi ana komfo ba bi no ne fie wo no san finfin ho no awache bi wo ho no maame na oton sa awache ne frena anti akua ye freno anti akua kwan adu ne ba ne prophet man a blessing na baba ye ne no mrekete no ye de omodi tontonu na anwene na ye wokete bia ese no na ase na nkramofo de esefom ye wokete bi nso wo ho a eno no ye de esre ni bi na anwene eye flat bi sa me brey oko secondary school sa ka tell me no de ko prophet Emmanuel blessing. You say, oh, yeah, Juma, amansie
Bank PLC. On a credit manager, Nyamin Swacheno, as a for a friend, Jesus Chosen Chapel. Na ne maame antiakua kwadu no ye meme maame adamfo pa. Aya adamfo nua. Na se wona etie mini nimu a me ba cho akua kwadu o wanto akromu a woton awache ewo station hono ne ba ko yima ho asem na mekan. Sana those days your friend no. Ono ko secondary school no. Nkwafo de mattress kono ono de sa kete ya mi describe bibi enu no de ko secondary school enu na sa kete no nyase yakoto no mu no de ni ye team so no ena o de ko e na I remember 2021 me one of friends so yengoja makra na ne ka bi abanti wo kwa kwenyi no ye ko long journey bi a me no ma me drive na ye ko Temaport kuyi RAV4 mono na etina kai mu ya drive free Accra e bana ye bon komo ise I'm so prof ye na ne nam si abotre kwaso no e rade nyame ayebi enti me hyew nkran se sister men kan wano aduro wo otebia num enya wo ho bone ye obi wo kura mpo a awade ama wahwefom obesa sore biem hwe obi hwe misesi a owura awade mu anka wose ni gye no ena kwa gi niema nyina agu ye onyame be sesa niema wate obi asaba so ma memfa nipa ba ko pe bi nka ho na yenko misama abo ho no. Hello yes I'm pacho udini ba bia o kasa free Ibacha kutasa free manso bore Ibacha FM kufipo nasa utwa wanto akrom Ibacha mami ntio Ibacha tapanyana kasibia ma kaneno yes we're free ene waka bora samse ego bora the so battery what's what battery bi pen so na bore ene ba manso kwanta ai aba charge abore hono ne manso kwanta na enye kwa aketewa o eni le papa ebi minim ho pa manso bi pa black and white ope bo ahwekwa TV no kura no nyese unya colored bi na ahwe ense na wo TV ho ahwe me hu se mata de green na shiny bo ha wo se colors black and white color ni nyina black and white so she green o he the first day minya color TV he na ye misa fie Antwakrom man near friend teacher Victor ne fie opposite nana mo nyame fie of a Charles Antwakrom of a Charles movie on opposite say ufri wa this lane Church of Christ Mission House sorry nie Mission House nie papa no ho na mko hu say TV kura ha atade na e ba so no colors na e ba no like ye wo TV bi wo ho a say de nipa ni gina form a ye hunu na atade red black white yellow no TV timi sa na mi hu bi da now those days ye be ton pabo ama wo a bi wo ho akuma so no ye mfa wo mabi ye de praye na besusu nan na ya be ton pabo ama wo e be duru bronya bi a na papa de afro ka bi those days what on channel say why no osanom ne ya furu bi payo na bo shekai eno mutika no a we hwe we ni na we hwe ne ka le yisi the face with the yisi bra enti mi show nkura no pen se wo de kai wachi hwe ba bi awurade afa wo firi ni ba bi ode wa bedru na mi ka kire wo se ensai sa
and say over Bremusimana Minko Dr. Maba say and I didn't come up and then come over here and come be a biwan canwa Marie. The beer me case to be a water crasida. And you be a washing at a room. Yeah, Sani pano or near mammy. Or when beer so sani pano me penasam sing. Onipa bia o wiase akurase obi biara ontre akurase da no ya na ne life no yi wo mu kakra ye ka akurase asem na akurase asem anyinasin kwakwadu ya asem na mekan na hwiaso adwo ni ma obekos adwuma ubeko school ubedi ubeko fuomu ansana wabesi yakọ baabi a wo kro ingrasifo erade enhiramo de meka ni se erade enhiramo obi a watre krasi bia no owadwene mienu owonyansa mienu owo niema hodo obi a watre krom eni bi ye osuku nyansa na e ofie nyansa ho na obi biara watre krasi dade Erade enhirawo oyawo amani hu enkrofo ken bambudan nukre ni na bitie na bi nzu ntiye ye kohwehwe mre ye ko school for ye mesi bi akura ase baabi a wo moda no chese nsu oto aboa bi e friend se nkrane sensu ototopa na enkrane esen ba womo demo ebe hwi womo titu se enwo ni ade wo ni enkrane de mu nue ye be hwi papa on be hwi na arahusem bi si na chebi me maame no e nurse pani anaju brebe 1 ene ye de akora bi fi apapam bai na kanka bi ahye ne honem insu otuto ho light ni ho ena all ti aboa no ne so ti na de aka akokam hye ne honem na o tu moja bi gren fida ni edi edro bi kan aboa ya ansa na aboa no ba nachi wow akurasi asem eni e ka no sa no enti enida so homo bia na kwayo fosu eka no masa ye se we no bi kan se o se ye nka eniema ye be ka no nyame aye bi papa be kai se me form 1 ena me nyam pawo akọ school form 1 yes ne afra bibi Achimota Sanders Emma she brown bi no enu kwa de na color brown na no de brown wuntimi nya black brown kwa ye pe yi kakra no ma dark brown kakra na ma ko di akwa ma bada wo ko di akwa ma wo ba agi se de wo kai ajo ni mayi ni duku ya bobo oniema na gum ya bodo pa ani da so wo homo bibiara me na me ka me tire o and never share bag ya wa hihye no dem mo a gum wo bag ya odi godi ayi akwama na no e ba sa na e dia boyachi na minya Achimota Sanders yi enye se ye mu no dada bi minua na ye ko di akwama ho no ne dia wato atwen na mi be shine ade yi ani da so no kore na minua ya usutimi ebe se ma no da mi su ya ho no wa be fa ba ko akusie ade be chi amama ko school na ya usunsu ya sa ya usu ni radio fa ni currency wo ani da so me say obi bia watre krasi da hweniye pa na di da so he ko yo fosu na na mi tie ni interview bi mama boy no TikTok o se hwan boy bi oto nyom no o se ohunu a ohu Yesu
and da so wo homa obi biara anopai said ye tie bia situation no baby adu akodu bia emu hu abomfie o ton da ni da so wo homa ya bre ye na hwasuo etimi change your identity ha me na no oso obe haye ne enso ye ha no ojawa wo dwane o koti hwasuo na wo kwen oso we mu a we dwane na onim ofa kenten no so aye na insense o de sikan betom no ojawa ye we bedwane e na o de praye tom the way ni ye kwa na machiri wa na yawo odu ba bi a no giant kire se e ho de ontimi nwane nko wachi. That's right. And no se hwe sikan no a edam se e praye no wafa ni edu ofomo no wan kopedue bi afo no so mu a we se no nyinara krasini aduane a wo bedi yamma break time na wofomo na wo kan sei hwe wo bedi di fie ko didi wofono ase aso ane ma ba pese ko school ko fi se mo de mo anko mo de ko awiane anopa me de no ahomache be 5 no na maka wa bene 5:30 no because when the difia sika ni ho sika ye di toduane ebi ni ho bode ni banche ni menkan ni ade ni wo fie na me akaw de akaw ayi no de ya na ne to aye kokoro no to ko sa na ye frɛ no ye ho de ye frɛ no ye ho de ne ye frɛ no kotere ko ayo names no bebre hwɛ wo hunti we se no nyina mu no na ya wusu de na ha memom ye kwafuom na wo se wo di kan wo na ye mpani wo di kan ko de ne ye aduane efifie aba enkwango no wahu abekwan no ngo no ha na me kante na ewom that's right odu ba ne ade na se me bu afu ye twa nsuo na me sheda ye yi na ni nyina akowura nsuo no no omo bo me wura mu hwa because o anu aduane aye dey abo akrase erade ehu sankrofo no mobo hwe wo se nua bi ana okika se utikam na wo hwe asa wa fa hada se ho na ne nam enei erade aye bi na de mpesa me kan se enidaso na akojo fusu kan eye mre o erade ni mre mu ana ode ye ni bibia enti yes God's time is the best no yen kan no sa akwa oti said dien emre no so a obeyiwa pie nice one emo abomu that's right said that it's on tbia right abusuami of fucking George and our turning kano enko ba bia enkomoyi no enne yeginam ai yeginam konum na Miss Amabwa hawo ho wasini trase sa minima de kro minim de ntia kofi ampa oba studio wa na ho kekana no de ne de enkomo ne kwaso no wa ye din kofi mu akwa ba ya nua na bibia bogode ya miadom ya sori ahode so say dia na dia aseda ma twedi ampo na wo de esen kan ya na ye gidigidi o na panso na no pe de ase waboto yi be asem o ka asem na mo asem na o ka mami ho ana se kamia na no kwani nyame anim die be ra ho anopei ensemo a wo ken nyina ne dia on fe ken nyina ye ensemo a ya tene kurase peyu eya na obi hu ye na ofiri se bi a ye tene kurase da what na kurase pe e kurase o kurasa e fe le kontrobe se twa homfoni like so bi hwe wa ho se de me kire manso anto akurum ho no ba bia twa homfoni kakra na obi hu se wo na wo kasai no eye kofia na munim no afia na wo biba maame na oto adwene no na maame to adwene okoye eji kofa na mo ba wow na oto adwene no ne nkwa apade mu bobi wo fie ho me say na asemo a na se wa adwene no wasoa bi pen Tuesday bi na me go school Tuesday me go school me wa me ni asemo a me ken hwe me ma to ba yire pen o
Ewo ai esi anane akropo. Me ne sister Penny. Ai rade, na waka wasewo. Kemi say, oboto so mo hwe, o de me say. Yeah. On say me say wo hwe fifi we na. We na entene. Ma me kofa na mo ba na yepitwa. Me na masu. Ti me nsa. Na ye busu ya Penny, chimense hine. Ka be fe ko kunya ko. Ono na okoti e champo. Adi ba yeso yanko that time na hospital. Na hospital yeah. A champo na di yeso. Na wo car we here, ye di wo ko hospital. Obi wu a ye ka champo di gudu so. Di gudu so. Ye wo dua bi ane ye bo ekogbo apata, obi wu ane ye tisi, ye kotwa ane agbo apata. Crazy. Na light ni o. Yeah. Na those days kwa na canopy ni ho. Canopy obi ye bo apata. Iko twa bre na yi. Ye di nua sisi. Wo ye Indomie baby ho. Za. Efoni ye twa wo hunu ho. Mo. Kofi ye izo. Hwe. Na ye hwe baby free. Eni baby ya medura, ya mia ibi. Na me ka se media show bi nkran say. Ebi obi ka say Kofi me kasa sei no. Na Kofi abusuya ofiri mu. Na ebi nya na. Ebi ya me kase abusuya mpanimfo mu di kan. Na efe na kwasi mfoju obo obera kumase pa. Wow. Obi a watene kumase ya chebia ni makwasi mfoju. Na ro se crap na che. Gani kwashe mpase gina. Na misika enti. But Kofi me kachire obi a o hwe nse abrabo no. Ne wankasa bia wabo. Yeah. Lumba wanyumi okae. Wasi Ghana edi eni tu abrofo so no. Yeah. Ena eda so ti ABC no a. Enti anope memfo anu ntini pedi so. Na nipa ebedu hwammo. Nipa ebedu hwammo. Enu ntina Mr. Mam de bia me ba, enam nyiyawo eni ahokyere amafa mu denti. Mese me mejuma. Kofi ejuma me mani nyina no. Ne kwaso ano no. Ekome yawo. Ekom eya. Ekom wasam na wo kan. Ekom eya ba. Ekom dewa na wuluzuluzu temper rough. Obi ekom de ne bia ne abotire wo. Enye sankoni o abotire ekom ya. It's not easy. Nipa bre. Ekom ade wo pen. Kofi ekom ade nipa pen. Because ekom ne na. Abra e free konkrompe. Baby aboa bi fie ma baby ane ne wo. E ho na papa ma me free. Okay. Papa ma me kro bi fie ma. E na me ma me e free konkrompe. Na papa free nkranza kasajan. Okay. Na Tuesday bi ma me kofa nam no a. Monday na Kofi oba. Tuesday no o se school a me komidai. Na me kokoto nam no. Every Tuesday no day school na your off day. Me go school. Anya say bia sana tie say no teacher fo ahada giatum anano so me kwa yabo one thing say men transi dwema no obi onimbi anim say ye de adwuma mi ye to nchen a ye ka so obi abia ma ben foke minimum dey pa those who knew this story knew baby am we school as I'm talking now. Yeah. Grade aminya aye JHS. Obi nya bi da. Wow. As at now me tie nyina. School no, me free primary 6. And me di first. And me gina Samuel Grand catch up. So obi e di first so school me ha biem da. E record. Obi a top it da. Is me school free wo. Na say we obi a na otibua na etibua wo. Bet oton adwene. No be o ma me to adwene ni. E o adwene ye juma. Go feel easy. Ene nkomo no. Ene nkomo no ye. Special nkomo. Ba woni ma dia me pe wo ho. Oni pe bia ni real finity no. Yeah. Me pe da ni pa no. Yeah. Last time do be call ba bia na bi fi. If you man asem o catch them and say, Jamai, the pastor still now real few nchi. Sure. And I say, idea be real feed that. And no, say baby and free. You really be few. I will never do that. And the Abrabon said you tia biano ebe. Say what to come
And I would see me an opaya. Mr. Ma, Papa now, two in Kua, and Matri. That's right. And me, Papa. And me, Papa. Ghana had this to say, dear Kutami, me, Papa. Number no A 0242 860539. 0242 860539. And I say 0207 818772. 0207 818772. And no pay will be me. Was me 3 week bubu. And why when it trust say the 3 week to me fu. And come when I make come for the amount. And one MAAB ma. Who be so I say any city. That's right. And Nino. F pa and sans woman. One here better tiare. A very nice was yes 3 weeks. So no why dread, why rasta, why pen. And you pomade for all. We can make a dear him. Now go feed the woman here. Hey! Celebrate this, you know. Almost so, almost share Emma, a month for media dance here, a school for Uncle Danny media dance here. That's right. Almost so more than Kunaya Momo. Eti Kevin, the lucky mensa, a bit with Santana mo, and Black Rasta Mwakano. Me percent here for near for which TV in the Facebook. That's right. Mr. Mammy Tumbra, no much see. Nice one. Young Concord dance here. Ghana celebrities, no, Omudia Funku. Right. Mr. Mammy Tumbra, no much see. Nice one. Right. Kinds of herbs, over 15 different types of desert herbs, all in one can. I love this. Listen, man, when we talk about MAP hair pomade, we are talking about nature's gift. My name is Black Rasta, move of fire. Get it. FD, I shall say, if you're the crack, you might just say. Hair cream is the only cream on the market and named organic hair cream, not a MAP hair cream. So we are permitting you, there will be a share, maybe as a baby, and I'll be with weight and a meeting. It has all the natural extracts. So we'll pay and yet, and yet, that won't change your money every food. Now we'll pay scalp treatment. I dear hair cream. The Cassie, the Kituani. MAP hair cream is the only cream on the market and named organic hair cream, not a MAP hair cream. So we are permitting you, there will be a share, maybe as a baby, and I'll be with weight and a meeting. It has all the natural extracts. So we'll pay and yet, and yet, that won't change your money every food. Now we'll pay scalp treatment. I dear hair cream. The Cassie. Friends, right book there. And then buy from some MAP hair products. The Cassia pair will be MAP hair cream. The cream again, element between the hair pack. The food be a water has an alopecia. The alopecia makes yes, now it's a would be a baby. Now, a pumpkin will come what you said, a man for your friend, lucky mensa. For somebody, I'm Mijanahe, may come for Inquia Ekitami, actually, a MAP hair cream. A young so you swear one can so be difference. If he says, Siciano and only in Ghana, a fanany now would be our hairdressers, would be our use 80 cosmetic shops, saloon, any Ubia Utrimi a hill, or Bana Bema, or Madiansa Ubenya in Kuribi, between you. Now, may Baby dear dance yacho. This is the before. The use of Kunku Bapiria will be who the after. Friends, right book there. And then buy from some MAP hair products. The Cassia pair will be MAP hair cream.
Somebody call my baby. That I love I'm only. I say when we be able to send the January X coming the monster. When they say major my body. Remember we full uncle. Now when my madam they are from the map hair cream number 1 dandruff BBR cure. As I said, to be uncle baby. Yeah, uncle baby and nature from the map hair cream number 1 no size or record man kasa. I say watch. Somebody call my baby. Govi. That's right. The phone yet you for a dance here at Bamabu. Pepe. It is a wood to one pay us a 1 ton mabua. Mr. Not Uyaki. Nice one. In Kwasi say yet talk. Na baby me 10 year course if you debut me taka once. Takwa Bogoso Pristia Techiman Kentampo. When your course free home. Your course free set areas pa. What shall me pa? And this I won't turn near me. Ton Kunium and that's a 1 ton beer. Yeah. Pesica. Bra. No Minister Mabon Transit. Me per box say. Me per say. That's right. You will be open and say 1 to me Crumpama. You have boxing in Yamaka. Nedia bro. What are you told? Coffee? Yet talk. What are you talk? What Pampamuna ain't to me. Say open me. I know all my Pampamun to be funny from sir. The Lord is my baba. No, fantastic. And that's all Yaku boy in a queen. A basic you 3. Nice. Would you want to was higher tomb? Now, I buy you or was it? Okay. Now, no chatting me. And one end out that my medical crown mission. Whistle. Yankupon and Tom Quandem. Nice one. Do out that. Yamisha, no one can say. What chatting me? Was him Queen Amico school? It was in your polytechnic. A ho enemy who say Brodati, we have one vet. Yeah. Timiko Toby. Was semi DBA, Nami ni wanyina tutuae basa. Ukwa picture de sendene na makipi me de betu TV so mere se. Wow. Manfo ake. Wow. Wase oyi so nkono ohun different. Sa de ne koso e no bi wie nkono. So bi so hu say yes so wanyina. Akonfo bem. Odi tani hu say nkono ye na no wi aye. Enti wa penku na wanya. Enti ohun mo Sompa TV no wase kai nkun ya mi pe bi ni. We say nkono obi so wi abako afiri me kam. Na nipa krono next week we dey betu dwa. Na nku America na mo bitimi gina kan npa che won kuni bi wo. Yeah. Mi pebi ato. To bi koton. Ano pay se wutie mi ubekuma se kajetia. Ba bi otu fo statue kese ni si no. Yeah. Won sabe kum so a. Ubehu se kwasi adima abro san tenten na na eja start free e wo ho. Fo sufo ma no e wo. Sa abro san no, oni adum PZ boys no. Boys no mo tonton phones wo when send fans wo. That's right. Ubehu se global se wa cosmetics e wo ho. Global se wa cosmetics e wo ho. Mesi utu otu fo statue no a. Die face Hello FM 4 kwan no. Won sabban kum na abro san e wo tenten na faase. Wo faase ya be hu se global se wa cosmetics. Ene opposite baby a boys ne ton phones a mo hye mpaboa no. E di enhwe. Na se kajetia ukopie gate 11 so so a. Yeah. E bi wo ho. A coast cosmetics enso so agibi. That's right. 11. Unya wura mu pe. Unya wura inside wo pe. Unya ko won sabban kum so row no 1 2 3. De to so miensa no. Unya kan store 1 2. A coast cosmetics wo ho. Okwa won sabe tumi aka mdedo bi apese wuto a won sabe tumi aka afen so mo a monte kokoben adankwa ame ene barekese muntie wo kokoben enkatia tiime wodo ani be kire Paris ewo kokoben wo firi ne ho a kevo no so agyankuto wonom na wo wai kevo na de akobia bonsu no no won sani fa so abe won se Paris cosmetics enso so ewo ho okwa de opebia no won sabe tumi aka asuofia so fo ani kire Eurajua cosmetics on sabe tumi akabi asuofia asamai kwan no a on sabe kum wunya trebia pharmacy ne abebie wo no a ukọ wanim kakra bi bo se Eurajua cosmetics enso so ewo ho barikese enso so Ophelia enso so ewo Old Sompa FM ukọ ho a on sa ebetumi akani sanso so na tafo ukopie mu tafo ya MD cosmetics se tafo enso so ebi wo ho enti mu amu tafo ne mpotamu nyina monfumani enkyere MD cosmetics na kubase fo anope na minya ko free kubase
I hate Kubase. Accra Road. Kubase. Nice one. Kubase Information Center no. Ebon me nyako firi ho. Wow. Wasi Mr. Mam, me hia po medini bi. That's okay. Kofi, medical catch now say. Ekrom wa Sunday radio di obi anda. Where sure? I'm telling you. Me see. Is it post now the mamma? I know you. Anya post that sane nyame ayo. Na nyansa nyankopon de ama wi. Wonim krofo e frame ye catch me. I be your ho. Eya catch ne se me chia no. Wow. Oya ade pa. Musuo ni ye kama. Abusua. Kofi nye se me di ama wo. Nyankopon ne di ama wo. Kumase ene Ghana. Wonim ni pepe. Wow. Enu nti na kire se untimi enkofa de bia enyi. Dabi. Eno de. Ena wo send sika obi wo send sika na nsan tumi nka ena den. Ena obi wo here ready. Sa se mo men claim free wo. Obi wo na oba na mpese me to bi use ansa na magi bi aton. Sa de ne yatwam. Me ka no kratero. Sa wo to bi use a fine. Because enku no se enya nka metena hanka Kofi abi ye nkonfa mba. Me say my body say no me mama say me ntwaso nti me twaso. Udi in fact somehow my wife buy na because she ana wakra enti me she ano no na mfrem ma me say ano kra on the frame me say okoshia no na mse ai osina ohunu na ni je ho na mse ai na ni je ho o ma boji sa esa poncha boji se je Vamos a hacer esa poncha por decir no. Abusia, obi a wahwebe e free be 2 years me ni udi djuma nyina hwa. O de kokko me old videos about you say no na eni hosa. O hwa ma haina ne we kra mpo no say me enkunu kra me shadantene me ho nyusu. Aha. Me shadantene me ho nyusu. We no na ntimi masa. But me started some issue mab no afua ma fede you say me twa abi ma me hwem di o say bi say ade na e do so do enti minim enwi ho ohawa wo aha bo modern say on sabeka mab ibi abusua number no ye 0242 860 539 0242 860 539 and that's 0207 818 772. Kofi o final words na yensa mowran komonum. Kofi masime twato na camera afi. Na no me the box makoma 9 boxes makoma 9 ekwa tozu. Sister Abena o tozu market wa. O hwe ya no pedi ni o hwe opa o say IDJ de me fani ni agro. Say tell me all say yanhwe wa yintimi nkwa sorry. De nyame aye no. Ai. Enti sister Abena o hwe ya no pei. Enti mo amwa tonsu se wia atonsu ni mpotamu nyina de. Mo fo woni kire ne ho. Nice one. O frame na so area ho a me the number de be ma na wa frɛ. Sanso so na mo amwo kwada so ohwimase ene ni mpotamu nyina so yebo nyina IPT nyina no. That's right. Dunia ba fabia enso so ewo ho. Na ma bu Kofi mi ma asem ba wie no asem a me ka kire atufo ene se se wo betu bia yeah ye bo udin obi frɛ no so opebia no apa ho abajibi umpe we na pele nice one me se kuro we me sanso di twato takwa bobo so okay yeah obo ase techiman kentampo sunyan e na afi so takrade okay se wo beto box kura wo hakura kogu ono mo a wo beton because demand dey free wo ba no anu ohye den na say business plan na the man crofo no demands e free san kroi eba eti wo ti wono na woni adwuma ya bejima bibi cotton ye dudi betu dwama crofo abetu agu so ti media me botaye nyina ne say advert na mpese me bomma atufo that's right anya se me ton no 11 no enka tufo ne yam ambetena se a obi atakwa ha opebi atakwa ha eno na ye hwehwe that's right enti akwada timi use penny timi use obi atimi use okay fafa correct one na edwie aba enkwa ne kosuko no mu de edwie eba
ebeyi ni nyina afiri won sansan ye otiri ho basa oba utim ye anim nyina tutu utim wa ye ha 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 emu ntimi nyedu anopei eno ani MAAB map eno ene bedu akegina mu aboa techiman Frida enso so abeji dia woto. That's right. They say no dey. But they say ni dey kofi womba omba dia nku na se nku we ni wajai enku e wuto ni ngwase. That's right. Nyame shopa map hair cream asreye enna ye call ye no. Nice one. Dr. Mab enna ono kwa do se doc no ma me mfama no ho. Mr. Mab asreye enna ye call. Men ninkomo bia eka mi wofa me papa Charles Kwadwofo sunyum ya o se ni da so homo bia o se ye wo nye se na wote bana ba bia wanyina dri eye mfato kase ma wa se ani da so homo bia obi nim de obehwe bi kina enti wo hia ne amanyodwo no we have seen the mighty ones who are fallen. Ye hu omo peja bre bi ene omo atofom. Yeah. Ye hu bimu a omo dia ene de omo die kura ho odene. Sanso na mehunu obi a na nkanye e wa brabom. But nei wonu ne didi man krofo bi die ebre di adane eti ba bia wo bia no hwe yie
ene se ne me koyi mawo se ne man koyi mawo e ba cho hwi why ne bredi adane menu di ngomo bi se hwe na de kura wa mfiri wonsa ye obi o wa ho kire bremu wo ba bi gina wachi wa mane bremu ba ma bi gina wachi hwe sa nipa ne ye me ma o teaching bi ma me bi ka kire me o se I be eda me kunu ye ha me pa na ada me ti me kunu wo nka da me koto toothpaste oso busa no se enti paste sana na da tono ana se ne bo na sesa because for 20 years ni ono ankasa nantin ko shop so ha koto toothpaste da ebredia dane opani ene na oda form ochina obesa sore Michel Unkrai, ma mesan kwa homa no so. Den ya nkomo na me di no. Ma kai nkrofo bi nsem bi. Me na me ni menu akwa me shata de ba ko. Jure enfa ne se kwa me na ne mudu. Ti se me of fucking George. Na hwe me matwo man ya me ne of fucking George. Shata de kro. It tells you say ewiase na ngasa ye wo no. Here wa mengu ofadu time bia me problem ba kwa me wo pa ye se ya na me hu atade a me hye me like me hunu the party me hwe me wardrobe no say na me peke atade me to atade akura agu ho say we me hye ne kena what dey me na me kan na e be bi atwam na ya atade e be hye ti asoro kwa de empeo me sofo ba you better not saw me. Atadi a mesha kwa sorry. Yeah, ba sorry wo. Bremai Church of Christ. That time near free. Swami Yellow House side ho. Division Park na chiwo. Na ye my car. Ye dis kan ye kwa dis kan ntino. Ye gis kana ye handkerchief ye mienu. Ye o de pepa ye mpa bo na ya atade no ahanem futuro no. Ye handkerchief ye mienu ye o de pepa ye nim ene wo ba ko de pepa ye mpa bo ho ne ye trouser na no ase ho no e bi ahanem futuro no bo no okay ene wo de pepa e ho no na ye wom free ayi ho no a swame ho na ni abesi school bi e wo ba bi on fele gas na ye wura ho na besi makura kire ho no mo nya besi otu asika anim ho no ti ho no de enya duru ho abusu akuru ajanhye anie ni ye wura di apes ho no ene ho de ye be born yes na ye duru ye nam kwa no sa bo se ye duru Ibrahim asie ho no ni ye wura mu ho no ekwa bi da asie ho na Church of Christ ye ni ye kwa sore ye ba sa tene no ane enam ye de scanner ye diska no ya mfuka hwe me na me ne wo kasa se situation bi a wuwo mu no ani da so ho adam ani da so san wa abrabom da ye frame se me papa wu na me se no ano no na me nim se ya pem wa abrabom baronim nipa na wani da no so no ho Sompa FM ebi a wafiri mu ntia wani da so asana awurade ba be use wan kasa de wa yede bro de ono kura ye so asempa na me ka kire wono de wo promise wa feli wa ama u feel say wa pem no ho onyame be lift you to a certain level bi a the promises no kura na limited boss na nipa no say wono kura no say ne swa me na me kame kire wo nyame wo de oyema nipa ebi kura anka me papa da so ti ase a kame nuru de maduri hwe de afri unsa na bi kura da so wo unsa ka wa ye swollen headed ka utimi ya oden ka untimi nkonko wanim da bia me se nipa biada kwama ne mu a eno no atimi tenase etu ne hofo
Openi wa mani ebrimu no. E ho na unya plans pa o. Shase se plans because ebe ye. Sika ba obutum ye yo ba obutum empeja ba. Un shede ni plans biasa. But wa ho kire brimu no. To boase pe book bi pe pen bi pe paper bi. Na joto ni ema bi go because ba be ye. Mame nkwa homa no so. Right, 0551-931-931, 0548-931-931. Enkomo ye di net bebre person mo bem bra homa no so na ye ni nkomo. 0551-931-931, 0548-931-931. Me say ni da so wo ho. Ehia wa me nguate. Ene mi ankasa me papa Charles Kwadwo Fusunyom na me de edi nkomo kire wo. Hello? 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 But udini baby au kasa free? Mimi ana mpasua. Hello. But what say? Nikata from manke. Okay, mami ntio medofo. Kata mo. Sa? Kama papa kama mzao. Papa. Yeah. Which my friend was 05411266626 05411266626. Come for production line. It's also my. Let me see your challenges. 05411266626. You see here wa mengu and that the lumba nyom and na me the new din komo say any da so. Here we ngo me nuaba. 05411266626. Hello, me don't for Benny. Hello, good morning. Good morning. Udini baby au kasa free? SFM mami ya. Kasa free atu. Mami ntio no pay. Ni pacho program na yeni ministry. Omai hina na ya ministry. Omai hina mafunga na from Kesden. Okay. Na anajini kunga inchi ya. Oh. Ah. I don't know the reason why I did the maybe I'm not a country. Maybe I can make in my life. Debbie. Enum sa wate. It was me, mommy, a penny for. Me, mommy, about black. We are more than we are more, but many will be no time. The minute can be the minute I call. The young of the young. What's the one black? You know, we don't know about the now of the movie to live by the time. You look to them now of the time. You strength and now the trouble. The machine come up home, break the time to take us. Chemi. What fedru ana opesa wonum ewu. Anopeya wo hwe. Azuka fana number no.
Mami. Anope wunti na me di sa adwuma e wate. Jaisu, o ka sa free hin. O atonsu. O tie mo radio so na o hwem o TV so. Me fa o number no. Say 92 no so aho. O last two numbers say. O number na 61 twato no. So o number na 0244 Okay, Mr. Menye wo bone why? Edro na wo wafa wo ka wo wo dia kogu a wo pesa wo nom no. Me pa cho ko tugu wate. Ah. She me pacho me sorry am frɛ wate enye bibi boni bia me won komo pia me no obedi wate me san ka kyerɛ obiem sɛ anidaso wo hɔ anidaso wo hɔ wate ai ehia wa mengu anopa wunti na me ye sa program yi ya it is a one team in Canada and Kawu Konuma Drew. I don't pay them my fool. Mommy, me offer King George say, I don't pay Wabua Conhuma 100 cities wati. Any cram in some more TV sweet. Me won't come out. Me sorry, I'm no bedi na. Me wadi and pesa me yet the boy. Now no pay me offer say. Wabua Conhuma 100 cities. Enti men ka wanu adrum wate. I sikai de kura me sorry am frɛ. Me ankasa me ba kwaku benchie enso so se wabua Conhuma 100 cities e wo fie ha wate. Ai. Hwɛ on se ni da so wo ho. Me de mi nyan kasai ba me nkasa ya kura mpo no wodi kanya 200 cedis e ofia Jaisu wate me sorry am afro ene wo na ene nkan pese me beye party bi man krofo bi ofia o na nipa na ono no was obeye party no wa disappoint me enti ene mem wasere wate mem nyame afa me so am wasere ai Jaisu baby I want ya ko hobio baby I wo gina sese no I've been there before minim de ukom but when mema nyame afa me so am wasere wunti ne be ye program we ai are ni ba ko say right o say Mami, who did the same? Can I come to you? Mr. Amefro. Where, Mr. Amefro, what? Aha, my phone number no. Cement me and Frewa, or Chinami Adoma, Brasumpa, Oba also here IBJ, bury me. I my number, and I'm in percent. I Nyami Admo China Bredumum ha.
Me pese ene ushia. Why? I watch no pa 8 na me wa ha. Bra. Na yen hwe kwan betimi de wa fa so. Ye ma won ka wa no aduru nkonko dabi. Ai. We num nya niema yentimi nye. We num no ha kwan ho. Wo me se mema wasere. Why? Ai. Kama kuma to yam yam fani pa fro. My friend pa fro, you know. My friend. Hello. Good morning. Good morning. Udini baby a okasa free mama. As your friend na bina me kasa free do man. Ma bna ma mintie wa no pay. Oh, ano pay bi ene da so mo fia. Na pay do man kran se pa. Na ite ma sem bi ya example. Na abaya message so. Mesia be me bi. So person ni me na. Papa, me se me da form. It's about them me person ba me dem am stene. Ase de da ko bi no se. To boase. Na say wo ya baba wa wasi so anka waso awade. Papa nya so okay. Na so dem nye. Hey. What da form? Na. Me da form say me ba cho e form no e ntoma na wo de ase ho ana wo da de so wo form ho no. Me say carpet akiti bi na me de ase ho. Atano veda na me ra konsumeni so asaje. Na papa yi baye. Osi enya hwe neja. Me ni hwe tu ma ni hwe tu ma sia. Ati de da ko bi ma ni hu na. Nyanga da mi ma ni yo. Osi en ko fa be mo be tinya hwe wa be ma we di be de tinya hwe. Afi di man kasa na mtimin da kai bekna. Kanga kra be me zo be me ho adie. Amusi ka be no de be me ho adie. Be da yeye. E de no wo mtimin pada. Afi die. Dikosun papa ni ye de ko ba ha. E di papa nsem bebre. Be me mtimin pada. Be me be ye me ho adie. Ani ayi fro ye die nya asem ketwa. That's right. Afi die be me bi tani say no nya ska wa hin. Asi ni nyina ye nyame. Enyame. Papa ba die di say ne ni ye fiewura. Ene mitim ene otimi ka tem say de won dun so abontin. O dun so no wa flash. Na wakasimo ye obi mo ho bu danyane a opko huro mani wa abontin. Ko dun so wa abontin. Ene de wo nye sadie ni biem. Papa na me nye sadie ni biem. Enya wo na wo dem nye no. But I'm not going to no. My God. Mr. Carpet, no, and yes, so by a fear now, you are not cement function. I'm cement function. And don't you me what me to a in changing and make me the coin. I said, yes, so by a few, I said that I'm a function. I'm the function. Me, my David or Rona Carlson. A diamond more or on a clear no one. It's Miss the carpet to what the bay and Mr. Mekai. And then me what me one ya bum coco compared to system, but say ye never go and say ye see a dancing and see a dear. I say ye must guha. Name a beer panama, Mr. Quand, and we between me dear guhan and say. If you were back up pet, and let Papa mini size. Hi, my God. Me kase rade ni monyam se ni da so o mo bia se de wutie bia ni da so o no mo na me fa konyo we so aka ki nyankopon so won sira no kru Mr. Dapo ama be do be si bia nyen sira e body na be si bia nyen so me ni tan ma dom so papa we ma mania ni da so papa ene mi wura ma busia fia no bia ni kira fe no bia ni kira nyamishrao abusia production line there was no opesa woni me din komo wo asem bi ka bibi how si say the offer me a unyame me free ha ya me kwasode na me pa cho so wo WhatsApp dia ye audio bre me
and I send me WhatsApp message. Bibi show so. Eye wo se kwako anu aduro. Me ani nkomo wo number iso. Wona etie mi wo radio ne so no. Awura wo ne me kasa wo wo ne me kasa sisi a me se frɛ me no. Fa number yi 054 11 266 26 054 11 266 26 054 11 266 26 Bibi how Okra de nyame aye no pese o ka kire me ye audio breme e WhatsApp me ba kwaku benche ye wa ha ono so wa fa ne mem kwaku ni se nra na adwo mi si wo no police ni na me ni di nko wo gabis ni ho a e ma obehu me no ye duru sepe ho no mo ani gina me omo hwe kan so mane nko o si we uni mo no ai bi je no nam say ajingo mini wudi nkomo guy na obeye nkomo hwa no ye say mini nanam o ana me ka kire me boss say enam sa police ni we so na me hu bench ye kwaku mu akwa ba na wotwi mu de se wa diasa pa wajiwani tase wato bu ase ajiwani o kwaku so ba kero waso ene be ho kakra ma me wajiwani boss enran so jiwani ese zao aha kafra ese ye ji ani a ye nsuro hwe o ya kwaku yese ehia wa mengu obi amfa ye die ntu ye hofo meme de me wo bi kan na wo bi kan na boss me wo bi breaka sa me wo bi breaka boss so steady abrabo ni mu a yese ani da so na emu no say wa amfa bibi mu a unhu ani da so wow abrabo na ye bo no wa amfa bibi mu a unhu ani da so e di se bibi to wo mu say ani da so yeah, by Bibian to who said that. I bear such as a okra, you would nyansa no nim dear, as I want what dinner would in them wo. Sanity. Yeah, maybe do baby meaning say, maybe dear, maybe name one is a mimic and cover dear. Ah, there's a and the dash all of so. There's a wouldn't say a jiagu. Yeah, you touching it. Yeah, you touching it. Because me boom composure baby and not be free. And in Pempen say baby and I made the medra. Me and I'm here funtam and san me di. Ye ka funtam we bi mu ntiase ye. Ene kwaku kire me abusua benchi ye no na no ate o funtam. Eno no ye de be ya. Se wo kokuafo no no ma na kuani ka se me ko ye funtam o ko dane asase nani. That's right. Na wo ko dane asase ani sometimes salad for bed. Wo be dane 10 baby ni ama 10 si. Karate. Na no ko bad day ana. Bad day. And I'm a coy. We are shoe shine. I have a you. What but shoe shine? Ni be pay. Me say, I'm a never knew. I'm a near my name, mammy. I bet tongue will be asino. What time am I da? My tongue am I da. And so, any that's all. And every who benching ye? What time am I paying? Boss. Me say you be say anya nam na ye che ofie mu a utimi wai no wo wam mienu se ya no wasa wai the 4 me nam pa no anya ma to bi da na mo ton wona wow ma ton paste ne brush da enti sane wo abrabo na wutim na wo ye o say ni da so no nyame wa ni da so ma obia o nice one because nyame wa kase obe pejawa baby a wani nna no ehonum na nyame ebegina obepejawo abrabo aye bokọ yanim no ewurade wo mmra wo de bepejawo bia enti ani daso na ewo ho no ewo ho mo bia abuso aye du juma ya akọkọ search fret aba besra yo fidie mu ha hwe kwaku shusha no na wo boss no na that TV no so no da hoyi me na ma twero ho SSB sister sewa banku na SSB do so yes a shoe shine boy by me na me dey nti na me sa na me nam fofo ne frem nice one SSB ma just sister sewa banku
oh enti boss sa woto na ye wo say and that's when you asemawa minia to wadi me na bompa yesire nyame na ni that's ho because ba bia nyame free a wo de wani that's ho brewu ni pa na wutie ye ene no wuni and that's who e ba wo bi so ene no boss me ka me kire wa na nka gabins ho de gabins Sompa gobe me boni din na masole Sompa gobe who boni din wa dey na masole Sompa gobe so ediam sa Sompa gobe no me na de man no what am to say din na me to say din no na sa da no no na wo be de ho ya soma wa na ya soma me na me ya soma for because me free crime ba kuma se no na mpanimfo num bi de omo anu agume so no me sem enti na me nim sa abrabo ne de emfa but ebra me hu se ba bia nyame de ma be pie de eye mani da so no na me hu se nyame aye awie mani da so pie free gobe hu o enti emfa nche wutiri mu se ba bia wugina no wuni ani da so because me gobe gale ni adua yoko gale ho na nyame de mani da so bai a mi sia wo panyini bi a ye frɛ no minister Kofi Edujamfi aka IBG eye famisi he ya right abusia osomfo minister wo fa we dey tell sima ba ko na ye mprapra ko na wotwe Sunday ye bedi nkomo wo fa brem me yase kokko baaye no ye time no ko anidaso nsem kokko tenase kakrama me sima be ba ko anidaso ho nine said the abba tenase kokko tenase na sima ba ko MC amesha mo nche be 3 minutes what said the etie bia obia na ba mu buo nice oni anidaso obia na ba mu buo bia nti Kristo sumu kra no obia ne retai eho o kire nyame se o ntimi nye anidaso ho ma obi biara nice one na ba bia ye fi ni ba bia ne ya bedui ye kase ye ka enti wo a waba mu abu a utie ye wo a wani da so asa e ma waba mu mu me ofa se ye ne ko be ka na no adure ye nim de enti a Kofi nyame hwa so the topic we nso ye dey nyame hwa mo so pa because enkene obi dane ne kra ato ho ewo ahokyere ne hawo ne amani hu mu me ofa se anidaso ho ma ensuro kokọ wani mu ara oniama hwiegu a enye obi na be hihya ma nice wan kasa na sisa ohihya oniama no enti ne ebi enye ono nko na oye na adwenzi okuku ne ho bebre ho na de mpese me ka kire oni se ye nyina ye fi baabi o no correct ye fi nkra ni mu enenne ya ba nipa mu nyame tiase na otiase ma eni omu nyina yes shawo hoden ne beye yi nice one right abusian come sorry na so menu akokosachi Fletcher baha producer asem pedipa kokko mo akwa IBJ mejoso okusi ntempie wia ede azuka se honeymoon no man kono kwa me de ngosra fofora sama IBJ o hanfo o hanfe sawa hu on se awade ya de a se udu hu hyemu na udu hu hyemu yi a na me Nyankopon gidie de tawachi a se udu hu hyemu na udu hu hyemu yi a onyame eboa emo abrabo ekọ anim my god enti IB Nyankopon adawro ma ho kani a wabeka ho that's right awade a udu hu hyemu wabrabo no ho ebeye akese nyame israel na de beka cho nyina ne se enso hwe ne beba na enso mo abamu mu amen IB winim enso de yase ma mantem ai hwe ye ka se enso hwe anase ye ka se ewia so emo abamu mu a ho ya me na me ye baba o na me yitre me ye baba o busa makom me ma yitre o 32 years Koko, ye fan chef fridge. Ye fan chef nyame adoma Sunday ba besra. Sunday besra me. Na said ye ya. Na we DJ Ben no. DJ there. Onana na awana. Awana. Abusia, what you radio tie
I want a new Koko Fletcher that you Abi nipa bread but the American chatwan say what hwa emwabemu. That's right. Kai hu say unyame obeti mashi woni ni unyam abre ni abre bia medase. Koko nyame shira udi no de me do Fletcher. Mr. Fletcher. So udi dem say adukura wo ho. Your friend adu yeboa Fletcher. That's right. Right, Ebusia Osumfo Minister IBJ nie asda kese nkoma me chief executive producer ene mo fa nche me ma fa mo brebe sima enum. Dwumadie ne ye hour of hope kwasiada no pa bia nonso ekosi no nkrompa mu ena me tena se ede dwumadie ebrewo mesrew menye wo ho bone wate enkachi and say start it all over the ahwiagu bia no sa sha se foforo ebi a pese woni me di nkomo ebi a wo how bi wo pese ye boa wo asem bi kire wo so frame if free be 4 o'clock they make me a foul call but when I WhatsApp no so make me a WhatsApp be it was 05411 266 26 05411 266 26 right enti mesre wada bomoden se onimi be di ehia nyankopon hira na onfam free adumu enko adum me sorry enchia sonko enkoma me ankasa me ma me CB awo bojawe ankase maame nyame nhira na ofo free adumu ko adum wate me do wasem bebre me pe wasem bebre Benis onso ne bright mo akra ho mo hwe dwumadie no pa ma hu se mo ne pa tese fufu na mo akra ho mu di ho aha Wednesday me so me bakra ntino bibia be fine nyame nhira mo pi right makramo on footprint